Hai semua, saya memang seorang yang cerewet di dalam pemilihan seluar, especially seluar-seluar santai, casual ataupun seluar kerja. Ini dia, saya nak recommend anda seluar cargo casual kalis air dari El Gini. Terus terang, ini first time saya beli sebab dua lalu kat FYP saya je. Bila saya beli, tengok harga, Masya Allah, memang unsangkable. Sangat-sangat mampu milik. Seluar ini material dia sangat-sangat berkualiti, 93% nylon, 7 spandex, ringan dan sangat breathable. Fabric dia sangat ringan, sangat super fleksibel bila pakai selesa. Dan ciri-ciri penting lain, saya suka cutting dia. Ada beberapa color, saya testing color ni. Tapi kalau anda nak beli sizing dia agak macam tricky sikit. Anda up satu size untuk keselesaan. Seluar ni confirm bukan sekadar masuk hutan saja. Saya pakai pergi kerja, pergi santai-santai. Dia punya stretchable memang cun. Yang paling penting sangat terletak. Apa lagi? Tekan